دەمباش گەرانوچەیان ئارکێ دەست پێت کە ئەفژی گرنگترین سەرنوچەن. وەکە ئیرۆ بەریاسە ساڵان تەرۆریستên داعشê کۆمکوژیەک لە کوبانê بێگانین û bi sedan welatiyên Kurd şehîd bûn. Encumena Neştîmaniya Kurd li Sûriyê di salvegera siyem ya komkujiya Kobanê de dibêje nîmpeyedê hûrguliyên wê komkujiyê eşkere nekirine. Çekdarên peyedê mala bavê şehîdekî pêşmergeyên roj li Qamişlo desteser kir. Li Efrînê hejmarek kes bûn qurbaniya şahiyên gullebarana piştevaniya serokê Tirkiye. Serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed got eger grûpên çekdariyên li başûrê Sûriyê navên xwe bi lihevhatinê radest bikin, ew ê bi hêzê desthilata xwe bicî bikin. دووبارە سلااو. درۆژا یەکەم دا لە ریادا پایتەختە عەرەبستانە سعودیە جڤینên ئامادەکاری di navbera aliyên opozîsyona Sûriyê de hatin li darxistin û gotûbêjî derbarê armancên serekeyên civînan hatin kirin. ده جوینên opozîsyona Sûriye li riyada paytexta Erebistana Siûdiye dest pêkirin û biryara rewşa Sûriyê bi giştî û rêyên çareseriyê ji bo krîza Sûriyê werne gotûbêjkirin. Li gorî zanyariyan di roja yekem de civînên amadekarî navbera aliyên opozîsyona Sûriyê de hatine li darxistin û gotûbêjî derbarê armancên serekeyên civînan hatine kirin. Her di roja yekem ya civînên Riyadê de evrêskarên civînan û Cemal Slêman cêgirê serokê şanda danûstandinên Cinêfê لەگەڵ سەرۆک و ئەندامên şanda Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê civiyan û ronahî xistine ser çendîn mijarên giring. Li gorî zanyariyên ku bi destê arkê ketine di civîna hevrêskarên civînan û Cemal Slêman cêgirê serokê şanda danûstandinên Cinêfê li gel şanda Encumena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê pêşhateyên dawî yên başûrê Sûriyê û rêyên çareseriya siyasî ji bo krîza Sûriyê dosên teknîkî yên taybet be destûr hatine gotûbêjkirin. Fasla Yusuf endama desteya serokatiya Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê ji arkê re daxuya kirin ku di civînên Riyadê de gotûbêjî li ser destnîşankirina navên Komîteya Destûrî ya Sûriyê wernekirin. Fasla Yusuf dazanîn ku ji bilî gotûbêjkirina amadekariyên Komîteya Destûrî biryara gotûbêjî li ser hilbijartina şandeka hevbeş ji bo tevahiya opozîsyonê bi merema beşdariyê di danûstandinên Cinêfê de wernekirin. Beriya Nehajî Ibrahim Borro endamê Komîteya Peywendiyên Dervê Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê ragihand bû ku bi mebesta beşdariyê de civînên opozîsyona Sûriyê de yên taybet bi proseya siyasî ya Sûriyê û Komîteya Destûrî şandeka pula bilind ji Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê wê berê xwe bide riyada paytexta Erebistana Siûdiyê. Herwiha bi roda bû zanîn ku şanda enekesiya ku wê serdana Siûdiyê bike. ji Hewas Egîd, Fasla Yusuf, Ibrahim Birro û Kamîran Haco Pêktê. Weke îro beriya sê salan komkujiyeke mezin li bajarê Kobanê gundewarê wê li ser destê terorîstên Daişê pêk hat ku di encamê de bi sedan welatiyên Kurd şehîd bûn û wê şevê xwe weke şeva Xedir û Karesatî di bîranîn û dîroka Kurdan de bicî kir. Dema terorîstên Daişê derbasî bajarê Kobanê bûn, bajêr dibin kontrola PYD de bû ku iddia dikir ku ew bajêr diparêze. Di vî kurtefilmî de em ê li ser şeva Xedirê ya komkujiya Kobanê rawestin. Bajarê Kobanê ew bajarê ku bû simbola yekîtiya hêzên Kurdî dijî dijminê mirovatiyê. Kobaniyê bajarekî Rojavayê Kurdistanê ye. 3 kilometran li bakurê Rojhilatê Çemê Feratê dikeve, her wa 105 kilometran li bakurê Rojhilatê Helebê dikeve. Di sala 2012 de mîna hemû bajarên Rojavayê Kurdistanê Kobanê ji aliyê rejima Esed ve hat radestkirin ji bo rêveberiya PYD ya ku ji wê demê de rêveberiya xwe li Rojavayê Kurdistanê ferîs kir û Kobanê wekû kantoneke xwe ragihand bê ku li tu aliyên Kurdiyên dî vegere
لێ مخابن چەکدارên bi serpeyedê ve yên ku digotin ew xak û namus û welatiyên Rojavayê Kurdistanê diparêzin ew yekê berova jî soz û gotinên wan derketin û di şeva Ghedrê de li ber baketin ûman bêwate. Ew jî di dema ku bajarê Kubanê di duê tîrmeha 2014 de raserî êrişeke meziniya terorîstî hat. Her wiha ew êriş di 16 Êlûna heman salê de hat dûbarekirin û ew bajar hat dorpêçkirin ji aliyê Rojava û Başûr de û piştre ew terorîst de derbasî wî bajarîbûn û bêhteriya bajar kontrol kirin. Di encam de pêleke penaberiyê berif Tirkiye ve ji aliyê welatiyên bajar ve Rûda. berî ku teroristên Daişê kontrola xwe bi temamî li ser bajarê Kobaniyê ferz bikin. û ji bo cara yekê dî dîroka nû de hêzên Kurdî ku ji pêşmergeyên Herêma Kurdistanê û yên YPG ve bi alîkariyek esmanî ji hêzên hevpeymaniya navdewletî yên li dijî Daişê ranîbûn wan direndeyan ji Kobaniyê derxînin û Kobaniyê ji wan rêzgar bikin û Kobanê di wê rojê de bû sembola yekîtiya Kurdî. هست روز ام بیدرین لسر فرمانا برای جناب سروک حریم کردستان مسعود بارزانی و لسر بریارا پارلمان کردستان لباسور امهاتین کوبانی که ویگاوی کوبانی مالا ما همی کردانه. Piştî rêzgarkirina Kubanê bi temamî jiyan hino ve geriya nav bajar û welatiyên ku li ser sînoran û li bajaran û herwiha li Tirkiye ve geriyan ser mal û milkên xwe û dest bi avakirina xanîkên xwe yên wêrankirî kirin piştî ku ziyanên şer ew dever wêran kiribû. Lê terorîstên Daişê ji nişka ve û bê ku çewaniya derbasbûna wan terorîstan bênas kirin. Di berbanga 25 heyva şeşan sala 2015 derbasî Kubanê bûn û bi komkujiyekê rabûn ku bi sedan welatiyên sivîl bûn qurbanî û di wê şeva Ghedrê de li serê welatiyên Kubanê bû qiyamet. ساعت 5 صبح مری دنگی قرشین ہوتے ہیں روی مگو دنگی قرشین ہوتے ہیں وہ چه مگو سرین ستوندنا وقت کی فاشیه خاطر که مدی خطات شغلنا برای مگو دنگی و خطات اعلام دکه و یا خبر ده کسی یانج بی سری کره من کره خاله میچون ایشی 10 دقیقه نم اومدی ما وگریام میدی کره منی برینتارم گو کره خاله من گو ماما نظام جمع قطعی و چو نف هوالا و ده هوارش در خطش پاشید و قرشین و ویتنامه دسته کره برین بودی کره خاله می بر نگه کن امیشه و شکمون در خطنا در با میدی جران من در بیم گو چه هلو تو در بیم گو خالتی داعش کتا بازیر جلی هوارا لخان کرنه و بلد شرجی دکنه Di 25 heyva şeşan sal 2015 teroristên Daişê di tarîka şevê de û bi awayekî nehînî û bêdeng derbasî bajarê Kobaniyê bûn û hin gundên wê û bi komkujiyeke hovane rabûn û bi çekrên spî û tufandan û teqînan cînosaydek bi serê wî miletî kirin û nêzîkî 60 kesî di navbera şehîd û birîndar deketin û hejmara şehîdan nekêmî 405 kesî bû û bihteriya wan biriya terorkirina rasterast jiyana xwe ji dest dan bi derbeyên kêr û şûran û bihteriya wan ji nava bajarê Kobaniyê bixwebûn û li deverê nêzîkî nanxanaya Kobaniyê û bingeya desthilatdariya Kobaniyê û li ser rêya Helebê li başûrê Kobaniyê û li ser rêya Şêranê li rojhilatê bajar û li balkûrê bajar nêzîkî Gomregê û li nava bajar nêzîkî bajara Keskatiyê û nexweşxanaya Mişten Nûr û taxa Hecbirko her wiha li gundê Termikbêcan û Berxbotan û bi awayekî hovane welatiyên hejar hatin serbirîn û laşê wan hatin birîn ji bilî guleyên nîşanbazan ji ser banan her wiha proseyên xwekujî. مدی ماکینا یه جنازه یعنی پیکا بکر جنازه ورباتی دانه مبانی یعنی پیش پر در وسو مگو بس اکسکنی ما جنازه خواهی کردی که جنازه دبرنا مستشفى و چاقه پی نوی وان یوزد کردن یعنی کینه ایمریک پی اوی وان هم دکردن و ما کردی که ما این دار روبنا جور ما وی روبو بس یکی می دینه روبو ما جور شتا او پی میجی ورگو عردم او جی ورگو العردم مربو او جی قرشین قیف دالی خستمون و ما وکر او جی ما بطانی
ما باطوني لي قارون ما دوخست جير ما كرا موكينه طبعا دفردو اوبي مني دينه اوجي امزونن مري خبر ويجي مرات بس ام نزون جنازي خوي كره وخول من اوجي ورقا مري ام نزونن الكره لیا کو جهه ماتماینیه او کو لگور کو ولاتین وی باجاری دبیجن کو او ایریش بجلی چکدارن پیده هاتیه انجام دان و یکی هزرک لنا ولاتیان درست کر کو او تروریست بری کفتن در باسی کوبانه بونه او پروسین تروری آنکو قیامتا کوبانه وکو هنی وسکار ناو لیدکن جبر بانگا سبهه تا روجهلاتا روژه بردوام کرن و خوینورون دکل کولانین کوبانه بونه یک و تانها نزلالی یک درباری آوای در باسبونا وان درندیان لسر ریگرین پیده هیا اوجبو جارا دوم لوی باجاری چکدارن پیده شکستن خوارن و نکارین گوتنن خواه درباری پاراستنا خاک خوینه بجه بینن و تکس به هوارا کوبانا بریندار و نهاد تا بهتریا برینداران دناف خوینا خود جیانا خواهج دستان فرمري هابون مستشفى دوبون دوني بون مجهول الهوية يعني بس ورقو قربنا كيسي يعني ورقو قربنا كيسي سحاب ودوني بون يعني جيت انا بنجي ورقو هم عرضه دوني بون يعني براد جيت تجيبو بون هاري ومن كيس دوري سكيسي مفكر جزاري بون جنبون قيزك بون بايو بون كول بون يعني ختيار بون عمر مازن بون تەویوێ کارەسات و جنوسایدا کۆپسەرێ کوردان هات لێ دەربدەرێن کو کاریمۆن ژنافوان تەرمان برەڤن و خۆ بکینن سینۆرێ تورکیە دوو شەڤان لەسەر سینۆرمان بێکۆ تورکیە سینۆرێ خوالێ پێشوان veke هەروەها لە ڕۆژئاوایە کوبانێژی بە سەدان مالبات لەسەر ڕیاما بوون. جبلی 200 بریندارên ku li nexweşxaneya Sûrûj li Bakurê Kurdistanê rojaliya desthilatdariya Tirkiyeyê hatin pêşwazîkirin ji bo çareseriya pizîşkî bi sedan birîndar li nexweşxaneya Emel û hin nexweşxaneyên meydanî. Di wê komkujiyê de 37 zarok bûn qurbanî serbarî 77 jinan ku 3 ji wan ducan bûn. Her wiha hat zanîn ku 37 malbat bi temamî hatin ji navberin ku di encam de not û 3 sîwî ji wê komkujiyê bêbav ya bêdêman. لوي حدودي عم ساكن هنا برندور تانا تنزوني بوفا برويا ياك دبي دينا مو ياك دبي خوش بقربانو حردني كوما كخرجوا كي دونينا دغرينا اي بوف واندوكري اي برو واندوكري اي كومي موري واندوكري اي ساردو دغري تانا ساردو خن حياه بنغو وقوبي تركو وانو بكو برندورنو دارمون كنا وی کۆمکوژیا کۆروێ ڕەش بهتر دیار و ئەشکەرە کرد هەندبێژن کو ئارمان ژوەیەکێ تەنێ بەلافکردنا ترسێ ناو خەلکێدا بوو و هەندبێژن کوبانێ بوو قوربانێک ji بۆ پێکانینا هەن برژەوەندیên veşartî lê arman cawan bi cih nehat û piştî wê bûye ratirsînak jiyan li Kubanê careke dî vegeriya welatiyên Kubanê dayîka xwe bi cî nehiştin û vegeriyan hin bêzawê hîn xewna xwe di rabûna serpiyan de bi cih neaniye hîn nepaqijî di odekên desthilatdariya wê de ji aliyê belavkirina alîkariyan yên herîmî û navdewletî de heye hîn Kuban bêbihteriya xizmetguzariya ye hîn Kuban tîye û hîn jî peyedê dibêje ez desthîlatim ez parêzvanê xak û welatim û welat ji welatiyan vala dike û ciwanan ji bo leşkeriyê neçar dike û dilê dayîk û bavan wêran dike û berê ciwana dide rêzgarkirina deverên ereban di dema ku deverên wan pêwîstiyek mezin bû wan heye. انجمنان اجتماعی کرد لسوریه د سالوگر سیم یا کمکوژیا کوبانه ده او کریار و توانا دجی ملت کرد و مروواتی الکوبانا روجاوای کردستان شرمزار کرو گوت کوجبر کوبانه دوی ده میدادون کنترولا پیده ده بو او دبه برپرس ده بر راستیه ده راستیا و یکی ده زلال بکه و جرایا گشتیره یا ملت کرد را پیشکش بکه. 3 سال لسر کمکوژیا کوبانه را درباس بون حتنها لکولین و زانیارین راستقینه و اماجین فرمیج آلیه پیده و تو آلیین برپرس و نهاتنا انجام دان و تنها دیار نبویه کی برپرسد بر بویارا شوا رشو تاریده لکوبانه. انجمنان اجتماعی کردی لسوریه ده سال وگره سیام یا کمکوژیا کوبانه ده
ئەو کریار و تەوانە دژی ملەتێ کورد و مرۆڤاتیە لە کۆبانە ڕۆژاوایە کوردستانی شەرمەزار کرد و گوت و ji ber ku Kobanê duê demê de dibin kontrola peyedê de bû ew di ber de berpirse û divê rastiya wêyekê zelal bike û ji raya giştî re ya miletê Kurd pêşkêş bike. Emîndariya giştî ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyan yek derbarê salvegera siyem ya komkujiya Kobanê ya ku di 25 meha şeşan 2015 de bi destê rêxistina Daişa terorîst û bi alîkariya hin kesayetên ji çekdarên peyedê hate encam dan. Belavkir ew kiryar û tewana dijî miletê Kurd û mirovatiyê li Kobana Rojavaya Kurdistanê ku bi sedan zarok û jin û mêr li ser destê Daişê hatine kuştin şermezar kir û daxwaz ji peyedê kir ku rastiya wê komkujiyê eşkere bike û kesên ku destên wan di wê xayîntiya li ser miletê me yê Kurd li Kobanê de heye got qelenekî buha jî ji rewanê welatiyên Kurd bê tu guneh kiriye qurbanî bi daxuyanî û ew di ber vê komkujiyê de berpirs dît. Enekesê di daxuyaniya xwe de got ku komkujiya Kobanê tewaneke şer û dijî mirovatiyê ye û got jî di dema ku welatiyên Kobanê di şeveka tarî de razayibûn hejmareka mezin ji terorîstên Daişê li gel otomobîl û alavên xwe yên leşkerî derbasî bajarê Kobanê bûn û girtine bi ser mal û milkên welatiyên destevala de ku Kobanê bi tevahî dibin kontrola çekdarên peyedê û esayîş û yepekê de bû. Ji ber vê yekê berpirsayetiya parastin û ewlehiya welatiyan bi temamî ji peyedê tê xwestin. Ji wê roja reş tanha peyedê rastiya wê komkujiyê û kesên tewanbar û kêmasî di parastina welatiyên Kurd li Kobanê de kirine pêşkêşî dadgehan nekiriye wekû her tişt bin ax bibe û were ji bîr kirin bê ku tu rêzgirtinê ji malbatên pakrewanan re bike. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di dawiya daxuyaniya xwe de ji miletê Kurd û malbatên pakrewanan re tekez kir ku rastiyî wê were xuyanî kesên tewanbar wê werine sizadan çendî dem dirêj bibe. بله امی بهتر سر وی که راوستن نهاجی به وی مبسته ما میوانداریا برز محمد نبی کریه که اندام دسته عراوشکاری یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریای برز دنباش برز تانها او بویر بزلالی نهاتیه دیار کرن گلو آلین هنه دخوازن زلالی اوی بویره وشیرن یانجی تو آلی لسر اشکره کرن اوی کار نکریه بله راستی او روجا کرش و غمگینه لسر ملت روج آوات تف و کوبانی بتیبت بله او تاریخ 25 ماه ششان ام دبیجن روجا او شوا غدره شوا رش بچاق داعش 11 سهران کته هندری کوبانی و نزدیک 500 کس ما بین کشتی و بینداری کردن و چاقه مالبیت و شهیدانا خواست کجوان را زلال ببه افکینه جبر هاتا گوتن و هاتا دین و نوان کنجه یا پکه لوان بون و نب زمان کردی دنگ دکر و کچکی بوان را کچکنا کرد بون و دوری او کتی که لکوبانه جوان را ناس بون او نوک کسنا غریبن و هاتنا باجار کی جارا یکه یا وانا باجار ناس دکر نقطه گرتن چونه در حساس و خلق بشکل که عشوائي کشتن و حیان هاجی او موضوعا نفذر آلا خلق گیش کی پرستکه و پر جارا جی خواستن جبایه ده جه اسایشه جه کسی کوی رو ریوبریا کوبانی دکن جمعه بیله بکن افکینه وخاصة وهنا قرتن جواد عشانة وكسنا قرتن داس بيك هذا قوتنا تشيبون انه هناك خاين هبون طالع او قوتنا انا وندابون وحيانا هاجي براستي تشتكي زلال تنانا لتشتك بلدك خلق مسؤولية لبقايدة باردك جبر او حكومات ابو وانا بارستنا كوباني ذكر دورا كوباني بخندك عن تشكي وانا تحسینات شکر بون کس نکام باتانا به چه رنگی و داعشا هات کتا کوبانه و برید کوبانه که به چو گنده کی نوی خواه برخ باتان بون چل کس لور کشتن یعنی او چل کس حیا کشتی و گشتی کوبانه زیده 3 ساعتان بوان را بود واقع کسی تلفون نکر خبر ندا اسایشه انو لگوند ما بین برخ باتان و کوبانه زیده 20 کیلومتره انه کسی شما را نگفت انه
حالك واني تشيبي آجا خواهبن اب چه رنگی و داعش هات بقولایا که در باس اندر کوبانی بو و کسی خواستی کشتن و جیه چوی کشتن كمان الخازم قوتنا كدم ببيجم او كاسي شخصيات مسؤول ومهم لكوباني ناتن كشتن او كاسي هاتي كشتن زاروك بون بيرك بون كاسي بعمر مازم بون ملتي كوباني بله ملتي كوباني اف كاسانا هاتن كشتن وحيا نهاجي اف تشتاج ما جيش كارا وك غمودا كيمايا وك سرا كيمايا خلکه گیش که خواست منظمات خواست پارتیان خواست کسی سیویل خواستن تحقیق اقتدا چه بکن و جملت را بلا که بیله بکن برا دل مالبات و شهیدان تشکی و شاب به زانب حقیقت شیعه گوتن هم تحقیق کنه لحیان هاجی للأسف تشتکی بیله تننا و دهجی او هیرو او ذکروان بو دهل کوبانه وانا احتفال چه ذکر النظام او احتفالا جبوی چی بو جبرکو خلقی غمگین بو ملت کوبانی گشکی پرس دکر انو سبدا ذکر سیانا دبیرکو بیله ببه وانا رابو حفله لكوباني شكر وتحقيق كر للثروه التجاره كذا برز تهن اماجا گوتن مینا هبونا جنانين بكردي دا خفين دنافوان چك دارن داعش ده هروها تا گلك اماجا گوتن همي خلق وان اماجا دزانن کو كسن ج دسلادار انكوش چك دارن پیاده تبلي و گروپا داعش بون لي اماجا یک دنج هيا گلك جارانتي گوتن جولاتي كوباني بخو بحث دكن کو دکس هبون ناسکری بون یک جوان بناوی شیار بو یک جی رگزنامه مصری و بو کو دوی دمه ده بشتاری ده کشتنا و شهید کرنا ترور کرنا ولاتین کوبانه ده که راستیا و که چیه او بخواه کادروین یا پگه بون ین پیده بون او بخواه بیتری ناو نهاتن گوتن جی بیتر او تزبیه شیار دو گوتن و تاله دو گوتن ایریش بله لکوبانه ناس بود دو یک هبی ایریشه او ایریش برای شیار بی شیعه بناوی کردن وگره کوبانه بناوی شیار لوی بارده کرن دو را و مسئله جی تاوی کرن یعنی تشتاق سر زلال نبو بیله نبو حیانا امجی پرسدکن او ایریش کیا او کسی کجوان را ایل بیری کری کیا او کسی بوان را مساعده کری کیا دبیکو امزانه بن بس للأسف تشتکی بیله تنن حیانا گیفا شارتیه وسرها لجم پیاده و لجم یپکه و حیان هاجی بله گله کرد تفدا پشتکه انه او سرها دبه بیله ببه دبه زلال ببه دبه تحقیق شفاف چی ببه بله و خلق زانبه جبوی چه و کنکوژیات چی بو بله هروها خلک کوبانی بخود بیجن او کسایا او کسی کورگزنامه مصری و بو کناسکری بول کوبانی کو یک شکادرین پیاده بو هروها کسی دن ایکو بناوه شیار انکو ایریش وکوته اماجه پیکر او کسانا پشتی رودانا ویه که پشتی بشداریان کشتینه ده وندابون بله وندابون او وندابون وان دیسا سر لجم پیاده او زانن لجم یپکه وان چکرن اوانا او کسانا داخستن دروا او کسانا لجم وانن او کسانا کشتن او کسانا وشارتن کسک نزانه او سره لجم وانه و پرسا جوان دبه او زلال بکن بنه و کسی که و گوتن انو دستی وان تیره هیا او کسانا وندانه دبه او کسانا داخستانه سر اعلامه که بگوتا ما و کسانا گرتن خیانت في شکلی کرن بس للأسف نگوتن خاینن و گوتن تالیج گوتن اصلا و تشتانه گیش کی تنانه و گوتن هاتی کرن انو فلان و اشخاص و ناف دو گوتن نورگه و حیات هاش مش دوی نورگه بس خلکی کوبانه زانه ناس که خلکی او دینه کو اوانا خلق داعش شانده مالانش داعش را بیلت کری هر رفا مال فلینه و اوانا ده پیش داعش دابونه و ده مشیانه بیتری هنه کاندینه لخلق حیان هان نکانه بو شکلی هانی زلالی ببیجه لرو کبه و خلق هر تشتی بیجه پر انسان ہے زانه اسرار پرن ایک حال دی پرن لبس خلق لوره هر تشتی حیان ها زلال ناکه بله و انشاءالله ده تاریخ زلال بکنه هروها راستیا کو دوی بیناس کرن چما پشتی کو اف ریبندن پیاده چاوا در باس کنه وایتنه دوی بزانین جبرکو دورترین ریبندن پیاده یا هری دوری کوبانه دوی دمید یا عین عیسی بو اوجی کمی ساعته کمی یک دم جمره دوری کوبانه بو دوری رودانا و بویره بو چما بهواره خلکیف نهاتن او بخوا ساعت 3 دست پیکرن داعش تو کوبانه دا
ساعات 6 حياني ساعات دهي سبي تو قوتي كل بيش داعش ساكني تنانا بشتي ساعات ده شنفا يبكي جيشتي وانا بوارا مناوشات كرنا ماي حيا رياضن سبدا حرب بيا طبعا بشتي كو داعش بيست كاس كشتيا داعش لآلي سرين يبو والآلي عين عيسى يبو زيدي 4 كيلومتر دورا كوباني بو بچه رنگی درباسی کوبانی بو بچه رنگی ده کوبانی ده پارستن تنه بتوی کو اسایش بو شما کسک لپیش داعش نسکنیا داعش يعني ساعات دو ده حياة ساعات و كافي كنت تكون كوجياك تشيكي وخلكيب تمامي بكوجي طبعا ايه من ادبي مسألة غموض تيدا هيا وسرك تيدا هيا دبي بيلا ببي دبي زلال ببي لحياة نها ام جيش كي برش دكن ام ناقن النتيجة جبر هنك زيزانن او كسانا جي حياة نها تشتكي بزلالي نابيجن نارينا بده سدم چیه کو پیاده ریدان به وان گروپا دابن کو در باسی ناف کوبانه ببنو و کمکیجی انجام بدن ارمانجا پیاده جه چیه از دبیم النظام هگر کو ارمانجا جهبه تدی کو پشتی کوبانی کو ویران بو داعش و خلک کوبانی گیر ویات کی و پشتی کو داعش درکت دوره کوبانی 4 کیلومتر خلک کوبانی جاره کدن بریاره خواستان کو ترویج اگر باجاره خواهد و نسباق پر تقریبا سادی هفتهش ملت وگریا کوبانی و اگر نه کم کجیا بیاجی به ملت کوبانی به توایی وگره توی ویران کنا باجاره وان به وگر کوبانی از بیم دفر دوانا حالک چکر و مسئله داعش کج خلکی کوبانی و نگره کوبانی کو باجاری کردان بوش ببن کو خلق و نگره مالی و نگره باجاری خواهد و از دبیم آرمان جه وایا اگر کو نه وایا برا زلال بکم جمره برا جمره بیجن انه ای جریمه کری وایا ای خیانت کری وایا و ای خیانت مگرتیجی یک دو سه ناوی خوانه و اما گیش بیوه چاقه براعت وان بواندن و اما کلک وان بسکنن لاف هر تشتاق و غموده دابه ام هر تشتیل وان باردکن یک جه کو ام اعتبار دکن ويا يكاج السبب انه باجاري ما كردان بوش ببن وخلكي ما فنجري ولا تخوا يد ديانجي ام بيجن وانا بالشكل كي كسنا وانا تعامل دكم بداعش لسر حسابي ملاتي الكرد بله برز نها كي برپرسا دبر ويكي دا دبر دانا قلن خوينا وان شهيدانا خلكانا هاتن كشتن بخوين اكسار كي دوي بهاي ويكي دين كي دوي نرخي ويكي دين هر وها كي برپرسا دبر اشكره كرن وزلال كرنا وي بو يريدا كي دوي لسر ويكي كار بك بله او كسي كو خطبينن اوانا بارستنن او حكماتن او ريفابرينا او ملات اداره دكن او دستي قاددنا سر هر تشديد منطقه او مسؤولين وبنافجي باياده وهاجر كانبن خبري بكنجي امجي جوارا چپکان لیخن لكن نكابن اما وانا تهم بكن جبركو تالي دنج بيفا جوان بيفا لكوباني تنبون او خدي صلاحيبون وان ادارات استلام كربون وانا بارستان استلام كربون وفاكم كوجاجي لبرچاوي وان تشيبو ولبن صلاحي وان دا تشيبو ام وانا تحمل مسيري او دكن او کسی کو انجام درن تاوانا بن حول ددن بهتر کو خوجوی تاوان دور بخنیان جی راستیه بشوینن دیار نکن بهتر به وی بویر لگل وان شهیدان بن اخ بکن نها تفگر سیاسی یا کردی چیجه تخواستن جبو کوبانه بکه پیاده ناکن تفگر سیاسی دید و چبکه بله تفگر سیاسی و طالبات انا کسی برای بلکه اینک بیان درخستن و ایروجی یک درخستن نه مسئله کوبانی تنه گریدایی او دبه لسر مسئله روج آوا گیشکی پر کس هاتن کشتن پر کس هاتن وندا کرن پر کس هاتن چون زنزانان دبه وانا مناشده دولتان بکه منظمات حقوقی بکه دبه چالکی خود هندری سوریه دا چه که جبوی کانبه لبند پیاده بسکنه و جبوی نیلینه که دست وان دریش ببه هر کسی که کانبه وقت خازه پی بکه دبه حدک جیرا وره دانین و حیان هاجی تفگر کردی واجبی خوی تمام و مسئولی خوی تمام هنبری روز آوار نبیه و امتمنی تن روز پیش روز جوانی چهتر و بیتر بن بله برز محمد نبی اندام دسته عراویش کاری یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا سپاس جبو شروع و زانیاری انت
وەکو شانازی و پشتەوانیەکێ ji milletê Kurd re li her du bajarên Kobanê û Amûdê biryare Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja sêşembê van bîranînan di yek rojê de vejîne. Rêxistina Hewlêrê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya vexwendinek giştî belav kir û têde endam û kadir û alîgirên xwe vexwendî beşdariyê di vejandina salvegera sîyem ya saxkirina bîranîna şehîdbûna pakrewanên her du komkujiyên Kobanê یا کو د 25 ماه ششان ده هاته انجام دان و کمکوژی عموده یا کو د 27 ماه ششان ده هاتیه انجام دان کر رخصتنا هولێرê یا Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku ew ê her du bîraniyên xemgîn li ba milletê Kurd yên Rojavayê Kurdistanê roja sêşembê demjimêr 6 û nîvê êvarî 26 vê mehê li ofîsa rêxistina pedekesê ku nêzîkî filkê zîraiye li ser cadeya 40 metrî ya li Hewlêrê vejîne. حسن صالح سرکرده پارتیا یەکیتیە کورد لە سووریە لەسەر ڕووپەلا خۆیان تایبەت لە تۆرا جڤاکیا فێسبوک بەلاو کرد کۆچەکدارên پەیادێژی بری بنچافکردنا محەممەد معسووم و کوڕێوی یەتەکانە دەستانینە سەر مالاوی و هەژمارە کچەکدارên خوا ناو مالاوی دە بجهکردنە. پشتی کۆچەکدارên پەیادێ ئەندامێ کۆمیتا ناوچەیی یا پارتیا یەکیتی یا کورد لە سووریە محەممەد معسووم بنچافkirin dest tê danîn ser malawî. Berî çend rojan çekdarên PYD bi sê otomobîlên dagirtî çek û çekdar ser bi mala endamê Komîteya Navçeyî ya Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê Mihemed Masûm li taxa Xerbî ya bajarê Qamişlo de girtin li gel kurê wî azad yê tekaneyê 17 salî berev cihekî Diyarbê revandin. Hasan Saleh serkirdeyê Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê li ser rûpela xwe ya taybet li tora civakiya Facebook belav kir. Koçekdarên PYD ji bilê binçavkirina Mihemed Masûm û kurê wî yê tekane destê danîne ser malawî û hejmareke çekdarên xwe di nava malawî de bicihkirin. Eroha serkirdeyê Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê gote ku PYD van siyasetên xwe bi tu awayekî ser nakeve û bi tenê kîn û dilreşiyê di nava civaka Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê bicih dike. û piştî derbasbûna çend demijmêran ji girtina Mihemed Masûm bavê şehîd Şêrzad yê hêzên pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ye ku li Sengera Şer li Şengalê şehîd ketibû Azad jî birayê wî ye. Çekdarên PYD Sala Reşad Dawûd ku kurê mamê şehîdê pêşmerge bê tometa girtina vîdeoyekê ji esayîşa PYD re dema Mihemed Masûm û kurê wî revandin ew jî revandin. Pênşema borî jî çekdarên Partiya PYD hersî endamên şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê Riyadil Ehmed endamê ofîsa peywendiyan herûha Ehmed İbrahîm û Mîlad Dellê li bajarê Qamişlo bi zora çekan revandin. Doh bi şevê û piştî ragihandina encamên hilbijartinên Tirkiye grûpên çekdar rewşeke tevliheviyê li navenda bajêr û gundên Efrînê çêkirin û li gor jêderên xwecihî ku hin welatî di dema gulle hatibûn avêtin birîndar bûn lê taniha navên wan nehatine eşkerekirin. Piştî ragihandina encamên hilbijartinên Tirkiye û serketina Partiya Deseletdar, Partiya Geş û Pêdanê, grûpên çekdar wek diyarkirina şabûn û kêfxweşiyên xwe di serkeftina Partiya Serokê Tirkiye Erdogan gulle di esmanan de berdan û rewşeke tevliheviyê li navenda bajêr û gund û navçeyên Efrînê çêkirin. Li gor welatiyên Efrînê ku şeva duşemê 24 meha Hezîranê û bi taybet piştî ku Partiya Deseletdar li Tirkiye pila yekem bi dest xwe vexist, grûpên çekdar rewşeke tevliheviyê li gund û bajarê Efrînê bi gulle berdanê çêkirin. Malbatek Efrînê ji arkêra ragihand, dema fîşek hatin teqandin, rewşeke tirsê li cem wan û xelkê Efrînê çêbûn. Ji ber ku hejmarek mezin ji fîşekan hatin avêtin. Laliyekî din beriya ku encamên hilbijartinin werin eşkerekirin, li hin gundan grûpên çekdar hewildan bi zora çekan xelkê gundan daxînin kolanan, da ku piştevaniya Erdogan bikin. Li gor zanyariyên arkê ku xelk razî nebûn dakefin kolanan. Jêderên xwecihî eşkere dikin ku di encama gulebarana duh de hin welatî birîndar bûne, lê ta niha navên wan nehatine eşkerekirin. Herûha tirsek mezin kete dilê xelkê de. Ji destpêka derbasbûna grûpên çekdar ji nava Efrînê û her demekê kêfxweşiya xwe di kontrolkirina Efrînê didin diyarkirin û berpirsên wan dibêjin rasta wan xotaya rojhilat derdan lê Efrîn bi dest xwe xistin û siyasetmedarên Kurd dibêjin pêwîst e ew fîşekên ku duh hatine avêtin ji bo berevaniya Dereyê ku ketiye bin tank û topên rejima Esedê bi hatiban bikar anîn. Di çarçoveya lihevkirina Tirkiye û Amerîka ji bo Minbic û nexşeriya bicîkirina wê lihevkirinê doh ji bo cara çaran Amerîka û Tirkiye dewrîne hevbeş li nêzik Minbic birêve birin.
ji bo cara çaran Amerîka û Tirkiye dewrîna hevbeş li nizîkî min bicê birêve birin. Li gorî dexuyaniyeka serokatiya erkana Tirkiye ku hêzên Tirkiye gel hêzên Amerîkî dewriyeke hevbeş ya çaran bi hemahengî li hêla navbera navçeya Martala Feratê û min bicê birêve birin. Her li ser vê mijarê Ajansa Anadolya Tirkiye jî belav kiriye ku dewriya Tirkiye ji zirîpoşan pêk dihat bi hemahengî û hevbeş لگل امریکا او دوری لنزیکی چمه ساجور دنابرا جرابلسه یا نفچه مرتالا فراته و هیلا پیشین یا من بجه هاتا بریفه برن. روژا حجده ویمه دوریا یکم یا هفبش ترکیه امریکی لوی نفچه هاتا بریفه برن وکا یکم جار بیشتیر هف کرنا هر دو آلیان درباره من بجه. بریا دو روژان هزن امریکی بنگه که خویال روژاوای من بجه کو بریا چار مهان آوا کربون و دکوه نزیکی زانینگه الاتحاد والا کرنا. و خوژه وکشاندن و هیزا لوی بنگه جهجمارک سرباز و آمرین لشکری مینا تانگ و زری پوش پیک دهات. بریو برنا دوریه هفبش نبرا ترکیه و امریکا و وکشاندنا هیزا امریکی جبنگه خواه لمن بجه. پشتی ویه که تیکو امریکا و ترکیه راگ هاندبون گوان لسر باجار من بجو گندوارن ویل هف کرنا چکدارن پیده ویجوی باجاری ورن درخستن. وزیر دروه ترکیه مولود چاویش اغلوجی راگ هاندبون. گود دسپیکا مها بیده. و چکدارین پیده جمن بجه ورن درخستن. جبو رزگار کرنا باجاره من بجه بهتری هزار جوانین کرد ین کچو کرد کوش آلیه پیده و بولشکریا نچاری هاتبون رواندن شهید بون. چکدارین پیده هر وها انجمانا باجاره من بجه دداخویان یکی ده اعتراف کربون کو هاتنو درکتنا وان جمن بجه بریکفتنو تیگهشتن به ترکیه و هفتایمانیا ناو دولتی ربو. وان هفدیتن لبنگها انجلیکیا ترکیه بریا شری من بجه وان آلیان را پیک آنی بون. آلدار خلیل سرکرده تفدمیجی راگ هاند بو کو امریکاش بوان درجه برجواندین خوین کون به ترکیه را برناده و او نزانا پیش روش و چوابه و بری نافچه بکو دری ویا. او یکجی وک اعترافه که جی سرکرده کی تفدمیه کو او وکا آلاوه که ده دست آلین ناف دولتی دنه به تو گارانتی یان اعترافه که فرمی بریوبری و کانتونین وان. ده چارچوبه هفدیتنه که دلگل کانال NTV یا روسیه بشار الاسد سروک رژیم سوریه گفا ایریش کرنه که لروج آوای کردستانی کر و به تایبت دبرند بن کنترولا یپگیده. جدما کو پیاده د سالداریا روجاوای کردستانی جه رژیم اسد ورگرتیا بردوام پیلانن رژیم اسد و دجمنان جه بجه دکن ل ایرو سروک رژیم سوریه گفا ایریشه ل پیاده و چکدارن بسر وکر. ده چارچوبه هفدیتنه که ده لگال کانال NTV یا روسی بشار الاسد سروک رژیم سوریه گفا ایریش کرنه ل روجاوای کردستان کروب تایبتی دورند دمان هاده کد بن کنترولا یا پاکا دمانه. بشار الاسد گوت کو او چکدارن نهاله باکور سوریه نکو مبسته وی چکدارن یا پاکیا دوره ل پیشیاوان هنا ریا یکی خورا دست کرنه و ریا دوام جی خو آماده کرنه جبو ایریشن ارتش رژیم سوریه. ده بردوامیا هفدیتنه دا بشار الاسد راگهاند کو چکدارن رژیم اسد ویل باکور سوریه بهز رو بروی چکدارن ببه و نافچین باکور سوریه کنترول بکنو بخنه بن کنترول خدا. درباره روشا بشار من بجه سروک رژیم سوریه گوت هنک دورن باکور سوریه دبن کنترولا گروپن سرب ترکیه ونا مبسته اسد دور دا بشار عفرینه و گندواره و چند نافچه که سرب بشار من بجه ویا. دا خویا کرن کو او دور و بهزه جارکدن بکمنا بن کنترولا رژیم اسد دا. بری نهاجی سروک رژیم سوریه ش اجانسا رویترز را گوتبو کو رژیم اسد و تبعیه نافچین سوریین بن کنترولا هیزو گروپن چکدار دا بهزه رزگار بکه. جدما کوشر نافخویی ل سوریه دست پیکر یو حتی وک ایرو به صدان هزار قربانی کتنو په دجیل روجاوای کردستانی به هزاران خورتین کرد جبو بروانی کرنه ل رژیم اسد یا کو نه گفان لوان دخوی دانه کشتن. جبر گورکرنا ایریشن رژیم اسد و میلیسم بسر و لدورن باشور سوریه وزیر دروه اردن راگهاند کو ایدی ولاتی وی نما پیشوازی پنابر سوریه دیکه و اردن به تمامی برولا خواه یا مروواهی درباری پیشوازی کرنا پنابر سوریه رابویه. حکومت ولات هولندا دبیجه او پشتوانیا پنابر سوریه ین کول ولات اردن و ترکیه و لبنان دمینم بکه کو 400 میلیون یورو وکو آلی کاریج بو پنابر سوریه ترخان کریه. او راگهاندنا هولندا هات
پشتی هفدیتنا وزیر پلاندانان و هفکاری ناودولتی اردن ماری کامل قعوار به وزیر بازرگانی دربه و هفکاری گش پیدانه یا هولندای سرقت کاگگ لعمان پایتخت اردن هر دوی درباره ده قعوار گوت که پروگرام آلیکاری هولندایش بو اردن و هجمارک بوار لخوا بگره مینا بازرگانی و خوندنه و چاندنی و خوندنه تکنیکی و راهنان عملی و گوت که اف آلیکاری و ددما خوایا گنجاو ده و ورا پیشکش کرن جالی خوشی وزیر هولندای تکزیل سر پابندی ولات خوا ده پشتوانی ولات اردن دکر لی باجار بوخم یه المانیا سالوگر شستویه که یادم ازراندن پارتی دموکرات کردستان سوریا هات وجاندن سالوگر جالی لق چاران یه پارتی و هات بری وبرن کوته ده بحثا چوانی و دسپیک آدم ازراندن پارتی دموکرات کردستان سوریا و آستانگی و زحمتی کوته ده درباس بویا هاته کرن ده فستیوالک ورزشی ده یا توپاپی لکامپا قشتپه یا پنابل روجاوای کردستانه یک جی خوشترین خلین توپاپی لکامپا قشتپه که 28 تیم تیده بشدار بون و ناوه لیستگوان جوان دلوان دریعی یکو بصدما پنج شیر بریا خلی دست پی بکه به دو روژان لکامپ جیانا خواهج دستا هاته بناف کرم بداوی هات د فستیوالکا ورزشی دیا توپا پیل کامپا قشتپایا پناپرین روجاوای کردستانی روجا اینه 22 ماه ششان 2018 یک جی خوشترین خولین توپا پی لکامپا قشتپا کو 28 تیم تیدا بشدار بون ناوی لیستگوان جوان دلوان دریعی یوکو بسدما پنج شیری بریا خولا دست پی بکه به دو روجان لکامپی جانا خواج دزدا هاتا بناف کرن بداوی هات خولا کو جی 28 تیمان پیک دهات لسر 4 گروپان هاتا دابش کرن و هر گروپک جو 5 تیمان پیک دهات دو قوناغا یکم ده به سیستما خالان بریوچو جوان هر 28 تیمان 12 تیم بو قوناغا دوام بسرکتن تیمین کو دو قوناغا یکم ده لیستنو بشداری دوی خوله ده بون اوین جه گروپا یکم تیما دزگه ریباز فاسکو مهاباد سلام جه گروپا دوم جی تیما لیلاس نوروز کوبانه پیمان سریکانیه گروپا سیم هر یک جه تیمین جهاد شهید فرهاد لشکر روش دیرک دربسیل خوگرد هروها گروپا چارانجی تیمین حوال صلاح الدین بهوز اهلی دلکرجی خوگرد دو هر دو گروپین 5 و 6 ده هر یک جه تیمین روجاوا گورگوسک قامشلو قنات سویس صداقه میران سوز شیخ دلوان باز و تصدیل خوگرد پشتیرکا بریکا گرم و تند لسر بدسخصنا قهرمانیا خولا رحمتیه دلوان دریعی هدو تیمین لیلاس و هوال ماچک خوش و آماده بونا جماورکی برفره جه ورزشوانین کامپه جه بچوک و مزنان هر دو ورزن ماچه بیک گولی جه هر تیمکیره بداوی هات و پشتیوه لگوری زاگونین توپا پی لیلاس و هوال بلیدانا سزاین برانبری هف هاتن و ده انجام ده تیما لیلاس بسرکت پشتیکو دوله استگوانین تیما هوال توپین خواه نگرنه گول و یک جوان جه آلیه گولچه لیلاس و هاتا و گراندن بوه یکی قهرمانی بو قسمتا تیما لیلاس پشتیکو ماتش بداوی هات کامیرا آرکه نرینا دوله استگوانین هر دو تیمان لسر ماتشه انگو لیستیکو خوله ورگرد و هر یکی جوان نرینا خواه داخویانی هر دو فريقي كان نهائي ناقصه فريق هذا يعني قلبي تعبين وسيم جي تعبين وليلاس جي تعبين هر دو جي قوي جول يعني الدجمم هر دو بيستن طبعا يا مرة خسر طبعا جولي خبر نقول ما نحكي على اساس اننا نقول له دائما هنا كي تدريجيا ننزلي قال له قولي تعادل سن نهار شنو جزاءات حظ يعني بيس 19 14 خوش قال لك يعني خوش وممكن خوش سباسيا فريقي هفال لكن ايرو ضدوان ليست وام سروان ربحين ضربه جزاءات وام قال كيف خوش ودوري قال كي خوش سباسيا اداره تنظيم داویا خوله ده هر دو تیمین جالیه ورزشوانه کو اف خوله آماده کربو هر وها به بشداریا هجماره کسایتین کامپا قشدپاو اندامین کمیته هرمیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و ریفبری میدانی دزگاه خیرخوازیا بارزانی کو کامپی بریفت به جامو جلو برگن ورزش و میدالیان هاتنا خلات کرن جبلی کو مال باتا دلووانجی بشدار بو
و تا خمەکی جلوبەرگان پێشکەشی تیما یەکەم کرد و ناوێ دلۆڤان لەسەر نویسی بوو. باوێ دلۆڤان جی gelek kêfxweş bû ku ciwanên kampa qoştepa hevalên xwe dilôvan ji bîr nekirin û ev xol bi navê wî kirin û êş û xema xwe bi van ciwanan ta demeke kurd ji bîr kir. Xwest ku diriya kamîraya arkê re spasiya hemî kes û tîmên beşdar bike. Bêrxweşin vê dewriya henakê kampa qoştepa çi dewriya got bibe bixwazin mubarak hemû hal û hade bê naxwazin yanî eşkaliya tibar çê bibin. Îdara kampê elhemdullah serfirazî çê bû. Dilôvan ne dilovanê me tenê bû, dilovanê kampê hemikî bû. û çi dilovanekî hebe mübarek got lîzê hemû dilovan e. Ne got kurê me tenê bû, kurê vê qa alemê bû. Hemû yani em kêfxweş bûn vê dewriya henakê qirbilindayî derket. Em çi xwazin yani çi sala ku vî wextî de çi dewriya got çi bibêjî em dixwazin çiyekê got hebe bi navî çêbê bi rengê vê dewriya henakê serkeftin serkevî. Xola dilovan dirêciya topa pê li kampa qoştepa bidawî hat. Lê maç û xolên topê ku piraniya Kurdên Rojavayê Kurdistanê perwerên vê werzişê ne bidawî nehat û ne jî lêstikvanê ciwan dilovan ku ji nav hevalê xwe barkiriya ji nava dil û hestên ciwanan û vê çargoşeya kesk ku gelek caran tê de leyîstiya hate ji bîr kirin. Elî Umar, kampa qoştepa. نویسکار مشعل عثمان باوێ نسرین خودی خەباتێکە بەرفرەه دە هەلبەست و وێژەیە کوردی دەیە دوارێ چیرۆک و هەلبەست و وەرگەڕاندنێدا کار دکرد و خودیە gelek بەرهەمانە ji بۆ بهتر پێزانین divê raportêda em ê bibînin. Çima felek qêrînê ji me tîne stêr firiyan ji me hêviyê distîne. مشعل عثمان باوێ نسرین هەلبەستvan û nivîskar ji bajarê Hesekê hêjmarek ji dîwanê helbestan û lêkolînên wî hene wiha diaxive li ser berhemên xwe. Ew dîwana nîvpeyal dîwana helbestî ji bilî vê dîwanê di dîwanê erebî hebûn dedî min got destpêk xwendina me erebî bû dîwanek jê kef we talasim mensûce bi jeda el fecr a diduwa hel yenamû بنفسج والأرجوان قال لك شانوم ورقراندن زماني كردي هەلبەستvan باوێ نسرین ڕۆلێک لیست دخەلاتکردنا wêjevan û hunermendan de mîna Yûsif Berazî Seydayê Tîrêj Mihemed Şêxo بەشێک چالاکیە گمەکردن نەمر سەیدایە تیرێژ بوو یعنی هین ساغ بوو مە ئەو خەلات کرد وەک ڕۆژنەماکی bi wêneyê wî me belav kir dina millet de û me diyarî wî kir jî hîngê mala xwe rûniştî bû. Bavê Nisrîn dibêje gereke nivîskar li Rojavayê Kurdistanê ne bi mejwê siyasî raman bibe. Gê siyaset têkevê warê rewşenbîrî de ez bawerim dawiya wê vemirandin e. Ev sebeba a sereke ji hevketina nivîskara û rewşenbîra derbasbûna siyasetê bû. Her wiha Mişal Osman duwarê rojnamegeriyê de nivîs û lêkolîn bicîkirine. Agim li ser rojnamegeriya Kurdî çê kir yanî wekû pîvan min ji cerîda Kurdistan dest pê kir. Cerîda Kurdistan a Mîr Miqdad Midhet Bedirxan di pêrê ez hatim a Mîr Celadet Bedirxan Di destpêka sala nodî de bavê Nisrîn kar dikir di koma Helepçe de weke sazvanê tembûrê. Her wiha nivîskar Mişal Osman dimîne çalakvan di her warê rewşenbîrî de. Dara Abdû Hesekê Ark. نوچین ما بداوی هاتن دوباره سر نوچه وکه ایرو بریاسته سالان تروریستین داعش یکم کشیک لی کوبانه بگانین و بستادان ولاتین کرد شهید بود
انجمنا اجتماعية كرد سوريا سال بقرا سيم يا كونكوجيا كوباني دا دبيجا نيم فاده هرغوليا نوي كونكوجيا اشكرا نكرنا جكدارن پاده مالا باب شهیدکی پشمرکین روز لقامش دو دست سرکر لعفرین هجمار کسبون قربانی شاهین کل باران پشتوانی سروک ترکیه سروک رژیم سوریه بشار الاسد گوت اگر گروپین جکدارین لباشور سوریه نابن خواه بلهبهاتین را دست بکن اوه بهیده دستلات خواه بجی بکن شادو بختور بن